Studio4 OneMajority in Biapina subscriber ma masana page ma haim nazo da wale mai go video aiza mobile phone ga mi kwa chichak sa recording te do dui rang ga te lungza ma marwa ka mi se klaba interface ka lamile sipol lam ga mai go video aiza te wa radle lui aiza te liya ga rang ga pazat bamgu nzu aiza leiza padung ro ka ta airik aiza audio interface masana audio capture te raba mixer gna patta aiza aiga good loser apo ga 3.5 good check na aina mobile phone ga guratle mixer gu auxiliary out kana aiga apo ga good kuda aiza normal guitar cable da ts quarter inch 1/4 inch gu cable aiza aiga aiza good kuda na alam pi pogo tip aina ring slip da TRRS 3.5 gu jack na mobile phone ga gule aiza apo mobile phone normal any normal mobile phone ga pogo anuina headphone ki ga kriya ga zaina recording audio recorder ga leite lubui masaina camera ga leite lubui camera ga onka ina camera ga video camera ga recording te pere da video go format ka recording te lamui aya yani aya ngo zaina lengo la leda recording ka te su lamui le aiza i microphone te bong za samsa ga zaina apo go good pogu quality za ni pen samra te da. Hello, want to check. Hello, want to check. Hello, check. Hello, check. Aku label la setting te ulu lamida. Aku phone ga sunaka aku apa cebamba aku seuza bamza mixer gana lama mixer gana patpa auxiliary out cha ipogu kunu kago interface kena capture te luza mobile phone ga recording te gu kai ko dele aiga ina mixer ga te ule za lama anuina live ka segumza seguda samunzu naka i akwa ga vocal effects reverb ka mai delay mai pe jana chi segule reverb try te pe gana rada. Hello, want to check. Hello, want to check. Hello check. Reverb chena wang la leuda penki mare penki bi hat kana se parange. Hello, want to check. Hello, check. Reverb ko se la leuda aiza hello te zaina mi ko warm te rangya kai bago effects kata singers mudi kang artist mudi kang chis lamida. Ipoza teiluza leute lubida karaoke kailuza mirunele za recording te za bam lubida studio ga tanmak pile leja microphone cat bamdi masana headphone ai aguma headphone cat normal headphone bamdi na mobile phone luidara nang tada mixer aguma audio capture card masana mixer point bamdi zaina na miruna mikiya za recording te za bamdodi le naka aiza karaoke track like kai good lubi mixer bamdi dona mobile phone gana recording te luza ludo di bu quality chichak ba quality ilaw ba apogo marwa te luza recording te lubi le beza rang tawele mi se kla ba changlei changmak pega plan lamui naka gu I video ga aiza apogo pe zanna hai suru khaisna ningeleja lamui chigumugu marwana leja teiluza recording te lubi mobile phone ga try te luza quality be sia be pe lubi eja rangkang mi ke sumak leja studio method mak leya mi kwanchi chak sa recording te lubi masana live lete bamlo nang kwa chi chak pa lu nei tona apogu capture card cat teiluza sound teiza bamako daga nangu auxiliary out kana agu phone ga recording te welo he design
sikian chichak chapakule aja YouTube ka Facebook ka or any social media platform ga live stream te bloga apogu card sa te doida mixer na patpa quality chichak baza patkule baza haimna so ga rang tawile